bannakamba kobere imwe abali tegeka ebivulu basebo ni banyabo nze otalowooza ati ojja kunkubira essimu okoba oti ninze gundi nkutye nti ntibye omala ontume kyoyenda nkole ki kyoyenda nkole bana tulina obuvunaanyizibwa tulina abaana tulina amayumba getupangisa woba olina ekintu kyoyenda okubisizaawo innonola omuntu nti munange gundi ono asobola okukola ekintu kino nkola ekintu nga ekituufu ndikyenda ayo okwidda n'okuba bukooti bannange ndikwenda onkole ku kino ekintu bannange obuvunaanyizibwa bungi twenda sente n'ekikulu oli ku biteere aye bakobera oti kuba isimu ng'otaku n'akasente titujja kulya weimwe kati onkubira isimu okoba ti mbikizaawo okuku zeena amala enje ku iduuka bambikizeewo okuku bino tebyakubisaawo wetwatuuka tebyakubisaawo gino mirimo job titujja kubabikizaawo bintu byaimwe ngaife tufandala this is a job so you talk in English this is a job at least kola kwa katintini omuntu gwendidi tampanga gwentaidi gwendidi ampa kwa katini ayo olwokwenda okwawula nze kati bakuwaire omulimu nti kati ndikwenda ofuna abantu bano abasobola okukola kino ekintu sente didino iwe wairere wakoti kati gundi mukwano gwange nono mukwano gwange ndaba kubira bw'amasimu bankolera ekintu ebintu esawa dino tibyakukubambo bwaisimu muleke tumanirira nze mbakobaire tujakola n'abantu abakola ki abatutegeera tekututegeera kukamba kuwayaninze abantegeera nti mpangisa nkola ki yataaku sente betunakolera oba oli kunfuna bulungi ndikufuna sebo nze omunabyabufuzi yena weire bakukuba nze munabyabufuzi yena oba amwagene nga bali mutudde ngumyawo ngaiti yampa ku sente dakumula kuli nti munange nkolerako ekintu kino tijja kukulanga nze ebyo tino nyama wuli kati wono nyama sana laze tino nyama wuli okutola empyo oba omuntu yena yesimbyewo eyampa kwa kasente webanga alino afuni obuzibu oyo gwendi okwirukirira aye ate baidha batone ino kuba kati obuvunaanizibwa buli kuddawo babalema olonga bana byabufuzi wano bazana bustanti bwebwe nga zena ndida nti banange egundi yakoza nati ere bakuchawe start day mu disguise amina so tujakolera abatatwenda katukolere silicone avocos big up alina yekivulu nga 13 December eiganga nga 14 na mutumba mu Kisaawe ono omusaada ava ku nze njo kwa otalowozo oti nzo kwambala t-shirt eno ejo kutoka ku mubiri ngekituufu erina n'ebidiire ku mazima gene tomba t-shirt eno neba nze kastomo na ngeni t-shirt ku mubiri ate ngotwaire kwekyo ngotwaire kwekyo kuba nti eri yekidiire ku silicone akoleka ku naye amazima gene tiyerabira beine ayeri yabo kati kano tulijja kakola nga n'omuntu owundi asobola okakola challenge tatamulina lya muntu okay nze gwobona okwambala t-shirt ngeno this one eyo omuntu yena otalowooza oti t-shirt eba yege yonka taida yonka okujita ku mubiri engoye ndine edo okwambala ayolowooza lwaki nsalawo naagita ku mubiri kibategeeza nti taije yonka ero otabeeyo n'okoba oti gundi okanje mu t-shirt eno tibya t-shirt kudimpa bo tetukabaawo ndekabiri lugoye engoye tulina engoye tulina t-shirt eide n'omulamwa n'egundi n'ekivumbula munwa ifo tutegere tuli kukolera omuntu tuwambe t-shirt tunumye tutambulawo nga buli omu eidi nti noyo akolagana naye tekituufu so tubaniriza mwena ni t-shirt deimwe n'ekibumbula munwa ifo tuli ready tutuli bayale ino nti mujja kuida mutukole tuti mukole muti tena tukole tuti mukole muti
oja kuida ompe ekitibwa kyange salino kutawuni kuno sente ekitibwa kyendi koba sente ida naka sente okoba oti muganda wange mbi senti ayi tukole tutya ni t-shirt yino okitegeera so tweyanze ine mutwenze ine ayi tukakolera bwerere tawuni tosobola kujja kuiduka notuka nokoba oti bana butizena mbikizaawo nga mwe mutukoba kisobola okujja kuiduka akoba oti bana mbikizaawo kino yakawunga ani kiringa bana abandi akoba ati nze nine ebirevu musade mumuza butinze niwe batuvuma ino musade mumuzira birevu jo twala ebirevu kuiduka bakuwemu anakuwemu sukali koba oti anga bwe ine ebirevu mumpe mu sukali abantu balowoza tukasekerwa nti gondi ojja kutuka olituka okufa abakusekeranga tojja babona kulumba me babawo kati woman ozula ekyo tandika okugoba sente money goba sente money kulagana na money n'abakwenda money oli konfuna money yes ebo n'ekikulu anti bakoba that life is like a moving train from one step to another slowly on my way back to my ladder nga bwakobye like Michael Jackson my master of my moonwalk okitegeera kati sahi nobuze awe tuli like Michael Jackson my master of my moonwalk and they will always talk but we will always do the work you get kati aho mbandize mu luzungu okitegeera we always do the work as people talk we do the work and they always talk aho betweidiwo